Ibarreko Landa Institutuan hezkuntza eskaintza zabala dugu. DBH-ko maila guztiak, 3. eta 4. dibertsifikazio taldeak barne, giza eta gizarte batxilergoa, batxilergo zientifikoa, batxilergo artistiko plastikoa eta arte eszenikoen eta musikaren batxilergoa. Horretaz gain, gela egonkorra eta lanbide heziketako goi mailako biziklo. Publizitate grafikoa eta gizarte eta kultura animazioa eta turismoa. Aipatzekoa da Ibarreko Landa Institutua arte eszenikoen batxilergoa eskaini zuen lehenengo zentro publikoa izan zela Euskal Erkidegoan. Eta modalitate horretan, zentro erreferentea izaten jarraitzen duela 10 urte eta gero. En el Instituto Ibarreko Landa tenemos una amplia oferta educativa. Todos los cursos de la ESO, incluidos los grupos de diversificación de 3º y 4º, bachillerato de humanidades y ciencias sociales, bachillerato científico, bachillerato artístico-plástico y bachillerato de artes escénicas y música. Además, tenemos un aula estable y 2 ciclos de grado superior de formación profesional, publicidad gráfica y animación sociocultural y turismo. Cabe destacar que el Instituto Ibarreko Landa fue el primer centro público de la Comunidad Autónoma Vasca que impartió el bachillerato de artes escénicas, modalidad en la que sigue siendo un centro referente después de 10 años. Zentro anitza eta pluralak gara beraz, eta horrek aberastu egiten gaitu. Errespetuan oinarritutako lagun arteko giroa dugu, eta elkarbizitza positiboa da gure ardatzetako bat. Aniztasun horretan, denok dugu zer ikasi eta denok dugu zer eskaini. Somos pues un centro diverso y plural, y eso nos enriquece. Tenemos un clima de amistad basado en el respeto. Y la convivencia positiva es uno de nuestros ejes. Garrantzia berezi ematen diegu ere geure proiektuei. Horien artean, aipatzekoak dira Agenda 2030 eta Ortua, Hezkidetza proiektua eta Euskara normalkuntza. Hiruak dira Ibarreko Landa Institutuko ezinbesteko zutabeak. También damos especial importancia a nuestros proyectos, que van más allá de las sesiones lectivas, entre los que destacan Agenda 2030 y Nuestro Huerto, el proyecto Hezkidetza y el de normalización del euskera. Los 3 son pilares imprescindibles del Instituto Ibarreko Landa. Azkenik, azpimarratu nahi dugu jarduera osagarriek gure zentroan duten garrantzia. Ohikoak dira kirol irteerak, bisita kulturalak, hitzaldiak, tailerrak eta egutegiko egun berezietan egiten ditugun ospakizunak. 2. batxilergoan eta normalkuntza proiektuarekin lotuta, urtero egiten dugun euskararen bidaia ahaztu gabe. Por último, queremos destacar la importancia de las actividades complementarias en nuestro centro. Son habituales las salidas deportivas, visitas culturales, conferencias, talleres y celebraciones en días señalados del calendario, como el Día del Euskera y el 8 de marzo. Hauek guztiak dira gure ikasleen formazioa osatzeko eta institutuko giro positiboa aktibatzeko ezinbesteko ekintzak.